Hello, evo ja ne vjerujem da ja snimam ovaj video, ali mislim da je ovo jedan najnetipičniji, ali nekako i najiskreniji video koji sam snimala do sada. Mislim da je ovaj cool u stvari poruka koju ja želim poslati s ovim videom. Mislim da je to nekako ipak highlight cijele ove priče, a to je da se ljudi trebaju prestati bojati govoriti ono što misle. Ja mislim da je u Hrvatskoj to tako nekako kao neko nepisano pravilo. Šuti, trpi, nemoj nikom ništa govoriti, nemoj se uvlačiti u neke stvari u normalnoj mjeri oko svega onoga što vam leže na duši. Mislim da trebate reći i tako će vam se svemir predivno otvoriti. Jučer ili prekjučer sam napisala neki status koji se ticao potpuno nekih anonimnih ljudi, pritom ne misleći na bilo koga na koga bi vi pomislili. Dakle, osobe koje su se pojavile u člancima nisu bile iz mojih usta, niti sam mislila na njih, niti sam ljuta, niti sam bijesna, niti sam ništa od toga kako je neko to prikazao. Ja sam, hvala Bogu, uvijek neko koji je drugim ljudima davao podršku, fakat. Znači, počevši od ljudi iz branše, ne znam, glumica, pjevačica, i one to vrlo dobro znaju, prijatelja, ne znam, čak nekad i ljudima koji su mi bili poznanici. Ja sam fakat nekako supporta druge ljude i to su mi negdje na moje vrijednosti životnoj vrlo visoko, tako da ne volim kad me se stavlja uopće u taj kontekst. Ja ne tvrdim da sam ikad izumila i da sam ja sad neki Einstein, nego je stvar u tome što nakon Lapijela je jednostavno krenula navala takvih sličnih proizvoda. Zašto tog nije bilo prije 5 godina? Zašto je to sve krenulo nakon Lapijela? Možda je to neka potvrda nama da smo napravili super stvar, super proizvode, super koncept i meni je drago ako sam ja na bilo koji način motivirala mlade, starije ljude, kako god da krenu sa nečim prema čemu imaju strast i da se ohrabre. Jedino što mislim da nije ok, da se copy-pastaju etikete, da nas se krade logotip. Doslovno copy-pastaju opise koje mi pišemo ispod slika, oni pišu. Screenshotaju naše slike i s tim našim slikama reklamiraju svoje proizvode. Imali smo to od Slovenije pa do susjednih zemalja, fakat, ljudi, bilo je svega. Ja nikad nisam rekla da sam izmislila riječ glow ili da sam izmislila riječ beach, da sam izmislila shimmer ili da sam izmislila šljokice. Apsolutno ne, stvarno bi bila, trebala bi biti budala da takve nekakve stvari tvrdim. Nisam došla u neku tvornicu i rekla, znate šta, baš mi se sviđa ovo s vaše police, dajte mi ovu kremu, dajte mi ovo ulje, dajte mi to ću sve uzeti, ja ću zalijepiti svoju etiketu. Ne, znači doslovno u mojoj kuhinji 90% proizvoda Lapijela je krenulo u mojoj kuhinji, da sam ja miksala i da sam ja u našu proizvodnju donijela što ja želim od sastojaka, teksture, smjese i tako dalje. Za jednu, ajmo reći, prosječnu osobu jako puno znam o sastavima, o samim sastojcima, o formulacijama. Nisam pala iz vedra neba pa sad glumim da tu radim neku kozmetiku. To je moj lifestyle, ja sam užasno puno toga isprobala, proputovala sam fakat puno svijeta. Ja nisam otišla u neki dućan pa kupila cipele, nego bi ja kupovala recimo kremice, uvijek me zanimala aromaterapija, takve stvari. Jednostavno meni to nije ok, kao što mi ne bi bilo ok da ja danas napravim neku melodiju za svoju pjesmu i neko za 3 mjeseca samo copy-paste dio te melodije i nikom ništa. Vjerujte mi, koliko god nekom misli, pa dobro, ona pjevačica, ljudi za nju znaju, vjerujte, to isto tako ima jako puno otežavajućih okolnosti. Ali sad ću vam pokazati par tih nekih situacija od naše regije, od naše zemlje pa sve do Filipina. Moći ćete vidjeti neke primjere raznih sličnosti sa Lapijelom, pa vi sami procijenite i naravno komentirajte dole što mislite i hvala vam na vašem vremenu, puno vas volim i budite hrabri u životu i samo fakat furajte svoj film i nemojte se bojati govoriti ono što mislite. Hvala, doviđenja, pusa, amen.